Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Hi ndlela yaleyo amukela eka Dilolostro YouTube channel. Nkandziyiso lowuwani wu endla hi siku ra 5 Hukuri lembe ra 2022. Naswona endzhaku loko hi vone swinepe swa yindlu ya Benny Mayengani the President swi fike swi hi nyanyula swinene ku va hi vona yindlu ya President Benny Mayengani se yi fike eka xiyimo lexi yi nga fika eka xona. Loko mo languta mi ta swi vona leswaku ri yi xongile swinene. Hi ta tsundzuka leswaku ri yindlu leyiwani yi kaliwa milon'weni swinene laha na vasandzi va nga va kona va sandza yindlu ya Benny Mayengani the President. Kambe hi tsaka hi ku yindlu ya Benny Mayengani the President laha se yi nga fika kona ma swi vona leswaku ri se ndzima yi boxekile. Hi ri hoyo eka khalanga hi va bela mandla swi komba vununa leswiwani. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Aku nga yimbeleli mina ku yimbela xipiriti xa mina thina